batheletše le babogedi ka moka bataba ya ka le Mankoko baby dumelang Thobela re a lotšha nnete ge lla bohlano wa tseba gore ke yona nako ya gore re kopane go dikgokaganyo ka moka tša leago tša Thobela FM Thobela FM yaka re kgone go bona gore na le kgone re sepela le mang go na le batho ba bang ba ileng gore ba re yo nna ra tseba re gotse ba re go godiša ngwana mosadi mong go boima go ba le mosadi mong a re aowa nna ke gona ke tla di gona re a tseba gore ka moka re tlile lefaseng ka morero mohlomong yana morero wa gagwe ke go godiša bana ba rena ba ileng gore na re palela ke go ba godiša go ba mohlomong re ka se ba fele rato leo go tseba modimo go tšeka moka ba re go na le ngwana wa ka go na le ngwana wa gago go na le bana ba rena jo ka moka di tseba ke mmaletswalo bokaone mosadi dumele Thobela le kae re gona re gona ya mmaletswalo maina gago ka paseng ke mang ke Tsholofelo Patience Letswalo tsholo e fela o rata Mmaletswalo ke yona ya mpia student se ya ke yona ya the purpose that I'm serving pele ga re nyaka go ko gore o tswa ka eng potso Yeah. ke ka lebaka lang o rata mmaletswalo ye Mmaletswalo ke rata ka gore nkhumanetse lerato ka gare there is love ka gare ga Mmaletswalo and Mmaletswalo e dora gore Mrs Letswalo ke raka sepedi sa gešo ke Mrs Letswalo the title on its own ya nthabisha emfa di butterfly kudu ka baka la gore letswalo ka boyena o le ga go bona la mathomo a re wena o tlo ba mmaletswalo and ebile a bia gana ka mokgwa o ka re be le gona wow a re ga mpona fela re wena o tlo ba Mmaletswalo ene ka nnete ya ba monna a keepileng promise ya ba le gore mmaletswalo ke mosadi o leng gore o godiša bana ba tshela o ba fa lerato o ba fa tlhokomelo bjale ka ge ke šetse ke boletše ke rile ke bana ba ka ke bana ba gago ke bana ba rena ke monna o tla le bana ke tla le bana nna le monna ra dira bana nkile wa bona bana ba seleka ba re mama bana ba le bana ba betha ngwana wa gešo gore a re sa tseba gore re dira thibang a re tseba gore mang ke mang yeah wena wa rena ke a tsena ka gare ga blended family re botse gore o tswa kae gae nna Tsholofelo Letswalo ke tšwa ga Mashashane ke setlogolo sa ga Ramashala ke ngwana ragolo and I'm saying ke ngwana ragolo ka baka la gore ke godišitše ke mosadi o seng ke a nyalo ke godišitše ke a single parent bjale ge re sa gola ke ngwana wa ragolo Ramashala ke a ragolo ke tšwa ga Mashashane ga Mashashane kae ga Mashashane Diana okay go go lengwa go la bjang le bana ba ba kae ka gae go goleng ke gotse kudu go na le bo malome gaufi ebile ka gola ke bitša ragolo ka papa ka gore be ke kwa bomma le bo malome ntse ba re papa ga bomma ka be ba 8 ge ba feletše le nna setlogolo le tlogolo tše dingwe nambile go mma ka letsweleng re ba babedi ke nna wa mathomo ke na le moratho wa ka a go godiša bjang mama yo a ngodiša ka lerato mma wa ka montedi mma wa ka morategi and I know o tla ba e lebeletše this podcast o ngodišitše a kgethile go ba gona ka re kgodišo di a fapana re na le bomma re na le di-present ba go decide go ba gona o bile gona a ntlhokomela a ngodiša mpontšha lerato day in day out and ebile ka re ngodišitše e se o moswa ka gola le yena sa ke godiša which was a beautiful ya bantu ngwe botse kudu mo matlong aka so go tlogeng ga Mashashane a re ga etla ka mo magweng ka Alexander a nkuka tla le nna ke the presence ye ke bolelang ka yona gore go ba gona ga gage a ntšea a ba le nna a nkgodiša ke mosadi ke kaka ke golela ka matsogong a mma kudu ka baka la gore ba bang bana re ba tlogela gae ra wa re sa magweng re o šoma re tla boya mma a re ke sepela le wena mma a re ke sepela le wena Mmaletswalo ke a tseba gore re le o fitlha magweng le mma gona ka mona Alexander mma o dutse le wena hostel a re ngwana ka ke monyaka mo kgodišo ya gago mo e leng gore lebelele ba bantši felo go tile abelana dilo tše tša go fapafapana go bile bjang go bile monate it's now mo le gore ge ke lebelela morago ke re ga botse mare motho ka re ba a sokola mara then e be go monate kudu because ra tshwana ka moka mma wa ka o gona gaufi lethabo le gona and ebile it's one thing e ke bonang gore e ka be intukišitše ya mprepara mo ke leng gona for mo ke leng gona mamotla ke godile ka hostel re share go tlogeng ga dintlong tša go tshwela mare di-kitchen re berekiša re shera ditofo go tshwere se senyane se o benna se o ngathele o a leng gaufi le wena ke mo ke boneng what is sharing botlhokwa ba o ngathelana okay ke no bona bana ba bantši ba ileng gore a ba timane ba tla go botša gore wa tseba keng go abelana go bontšha lerato go abelana go botlhokwa ke se se dirileng gore mohlomong le wena o feletse o le mo leng gona bjale wa tsena maratong yes o na le bana ba ba kae gona bjale ba ka
ba ba letswele gago ba letswele ba ka ba letswele ke ke ba la re bane tsena go bona ka moka re Okay. thome ka ba gago ba letswele ba ka ba letswele ke ba bane ke kopane le molekane wa ka ke ine ba babedi okay ke tsene maratong ka ba babedi go a se berekege Mm, ya ba mo ke kgonne go bona gore go na le bopapa mm, ba ba sharp monna wa kgona go ba ntate o mo right baneng ba gage mara e se ka ba molekane wa go kgotsofatšang mhm, nakong e nngwe ra dula di-relationshipeng tša mohuto ka baka la gore re ka sekgwa ba re he's a good father mm, and then ha phore anything in my cup nna ke kgotsofale jwale ka molekane okay I was strong enough to leave go tlogela relationship ka bana ba le ba babedi go ra gore nambile le nna ke bile le nakwana ya go ba a single parent like my mother nakong yana before ke kopana le molekane wa ka okay o be a le bjang molekane wa gago o kopana le ene la mathomo papa go bana ba gago ba le ba babedi o be monna wa diang dilo ka mokgwa a kgonang ka gona Mhm, ebile le ka mokgwa a tsebang ka gona mara a good father ebile a ke nyaka go bolela maaka le mamotlha e sa le a good father a present father wa o rata bana ba gage e dio ba gore tša rena tša marato a se di sepele learning e tee yeah ke dumela gore o bile le ngwana mathomo le ene wa ba le bana ba le ngwana bobedi wa mathomo go mo dira bo sa le sekolong yes mama a tswela pele a mo tlhokomela yes a dutse a rekiša gona mola ebile hostel re hostele mola le ena a na le ditlhotlo tša gage tša bophelo gomme a re ngwana ka ke ngwanaka le setlogolo sa ka ke setlogolo sa ka yes o a tswela pele wa dira ngwana bobedi a no reng ke lemoga gore ka be ke ile ka moroba pelo go tlogeng ka ngwaneng wa mathomo because le ena ka bo yena o bile le mathata a gage jwale ka a single mother ene a ke tshepe ebile a ka ba wiša gore ngwana ka ka tla sepela tsela e yeah e ka be ebile ka moroba moya mara a se mpontšha e tshwara ka bogaleng a ntlhotlholetša ka ya sekolong ka fetša sekolo a nthuša go tshwara bana a tlhokomela bana ba le ka gore ge ngwana a diile ngwana Eish. ka moka nna le ngwanaka re bana ba mmarena ba that single woman and o mpontšhitše thekgo mana mpontšha lerato yeah a senke ebile ke fitlhelele le ke menagano e mebe go ya le ka mokgwa batswadi nakong ba ka balabala gone yala ke na selo he ngwana wena nambile ngwana wena pa tšea bophelo ba gage goba ke tšea bophelo ba ngwana ola wa ka ola ke bona gore ke imelela mmaka a senke ebile a mphitlhiše lefelong leo okay ka bana ba babedi ba e leng gore o bile le bona motswadi go thuša go ba tlhokomela le papa bona a thuša go ba tlhokomela a re tšee leeto la gago la thuto gore o fitlhile kae pele ga ge o tlo kopana le ntate letswalo ke feditše matric ka ya varsity ka thoma ka bereka property companies no ke pushitše yeah ke pushitše ka thekgo e mma ka ile a mfa yona ke pushitše and I made her proud at the end of the day ka gore ile a ema re as long mamotla o tlo kgona go tlhokomela wa tlhokomela le bana ba gago ke yona se ke se nyakang wow nna pila re tsene go ntate letswalo la kopana jwang yo monareng mona reng yo ntate letswalo re kopane khawa she through a friend ka sekgwa ba re mutual friend ke mokgotsi le mokgotsi bakgotsi ra kopana nambile ya ba le gore my forever begin a re ga mpona ntate letswalo ka ge ke boletše elia a re wena o tlo ba mma letswalo wa ka and he kept that promise ya ba le gore ngo mpontšha lerato from day one until mamotla ke kipitša ke re ke mma letswalo ke ngwetša bana reng o bošitše o kgaogane le papa go bana E go be bona šetše- mma letswalo le bile na le sebaka o e be šetse phela re na le bona fela sebaka mama. e be šetse bile ka re ana mengwaga e meraro go ba e mene gana mo le be šetse go ena le sebaka re kgaogane okay napile go a diragalang a go botša le semetsing ka baka la gore ye ke tsebang ke gore go boditše ka tšatši la mathomo gore wena o mma letsoga yeah a go botša gore ke na le bana yes re bile transparent a ke tse re ka sepeding ka e beya jwang le no bulega, transparent man, la through the bolela. plastic ye clear fela Yeah. gore nna merwalo ya kaše Mhm. le nna ka mmotša gore papa le nna tša kašetse tšona yeah a re bana ba ka ba na le mma bona ebile o sa phela okay le nna ka re le papa bona o gona o sa phela and ebile o present o gona o rata bana ba gage le ena a re fela yalo ya ba le gore re tlhakantšha tša marato a rena maletswalo e nyaka ke dula gabotse basadi ba bantši re na le go se kgone yeah nka ba le bana e le baka
ba kgona go godiša ko wena bjalo ka mmaletswalo ka mokgwa e leng gore o dira ka gona Yeah. re go bethela matsogo gore go tlhomphela seo Yeah. go na le batswadi ba e leng gore a re kgone go godiša bana ba bangwe wena bjale ka ge ke boletse ge re thoma o godiša ba gago o godiša ba ntate letswalo o godiša ba lena Yeah. bana ba ka moka a gone ba mang le ba mang ke o ba godiša e le bana ba lena ka moka Yes. ge ba go bona o na le bana ba tshela ke bana ba gago le ntate letswalo Yeah. go na le papa go bana ba gago o reng o gona wa ba tlhokomela Mm. le a bolela Ra bolela re bitša co-parenting ebile re tlo di bolela as long as bana ba rena ba sa phela ka gore ke part ya bana baka and ebile well-being ya bana bale gore papa bona a be present ntate letswalo jwale ka step father o tlo kgona ebile wa kgona mamotla ka baka la gore papa ge bana baka o gona o present ke perekišano hei tšhomišano e nyaka o na le pelo le monagano o gotseng o feletseng napile ge a ke re motlhomong go na le bothata ka bana ntate letswalo o tlo tseba go molaleng ke papa ka gae e fela papa ge bana ba le tshwanetse a tsebe gore ngwana wa lwala o romela ntate letswalo gore a mo leletse go ba o leletša ko wena wa re papa ge mamang ngwana a tsoge le šomašoma bjang gore se ka thuba tša ka mo lapeng re bile le structure le letswalo ge re yo fetša tša go nyalana ge re o nna fase gore communication poledišano yaka le papa ge bana ba ketlileng le bona lenyalong yena a e tsene le nna ka kua poledišano ya gage le mmage bana ba tlileng ka bona lenyalong a ke itsene and ya re fokoletša ditshelenyana ka gore nakong ye nngwe ba re ge ba araba ba re ka gore a se ke di bana le wena o bolela eng o tsena ka wena o namba mang wa ikwešiša ya ba le gore vele ka nnete o tla ke tebelela ke potsiša gore e le gore ke tsena ka ba khumana le gore a o tsene jwale se ile sa ba botlhokwa ebile gore e re ge nna ke co-parenta ke boledišana le papa ge bana ke bolele ka tsela e le gore e ba le tlhompho le respect go molekane wa ka gore a se ka ke hwetša a belaela okay pelong ya gage gore mosadi ya ka a sa dia dilo ka tsela ke co-parenta ke mmeile ka tlhaloganyong ebile ke ina ka sekgowa ba re ke di-boundaries napile bana ba ka gae le ba godiša bjang wena le ntate letswalo le dutse fase la re ba le re tswileng go bona re tlo phedišana le bona ka sebopego se bana šiba ba fapane ba na le mekgwa e fapaneng ba tswa malapeng a fapaneng o ba godiša ka tsela efe re na le di-rules ebile ke di-printile di bara ke na senepe sa gona ke tlatla ko romela mankoko di-rules in black and white tše di ngwadilweng gore ka mo re dia 1 2 3 mpete go tsoga wa walola mama le papa ke bona ba o disciplina a re shout ge re bolela ka tlhompho gore ge nna ke yo tsena ke se mma bona wa madi e se ka ba ka re ke tsena ka tsela gore a se bana ba gago goba bana ba fila gore mane a ke tsebe ka spedi step mother a re rati bile a re nyake yes so re rely on the rules that we have ka gae ke bana ba rena ka gae ke ba rena ke mama ke papa just like that ke dumela gore wena le ntate letswalo le tshwanetse go ba le lerato la lena le tile ka baka la gore gantši bana ba e leng gore le phela le bona ka mokgwa le phelang ka gona tšatši le lengwe ntate letswalo a ka no re a bolela jalo ka papa ngwana wa gago a kgalege mane ya tsoša tshelengwe ka ya ba le gore a e bolelele ka ela ya gore ke ngwana gago ke ela ya gore le ge e le bana ba rena ba madi a ka no re ngwana wa gago a kwe yes dilo tša mohuto o tseba jwang gore mo o no bolela jalo ka papa a tlala pelo ebile a e bolelele gore ke ngwano ke tlileng ka yena re ke thutile along the way re ithomile e gana ka mokgouwe ya re tlišetša mo ferefere hence ke re ge ntše re gola ra ke thuta le mamtlha re sa ke thuta ka re ga lelapa le le kopaneng ka re ga blended family ya rena re sa lena re sa ke thuta re ke thutile ne ra bona gore ka mokgo nna ke amogelang dilo ka gona ke responsibility yaka ya gore ke bereke kamogelo yaka ya polelo ge monna ka ge molekane ya ka bolela gore ngwana a se wa gago it's my receiving nna ke amogela jwang ntate letswalo a responsible for sela se boletšeng nna kamogelo yaka re ntše fase ile ra do ba le dikgagagagano ra lwa ya ba le gore tšatši le lengwe bile ra ke pošiša gore gabotse be re dia eng gane modimo wa re ruta we have to learn ra nna ra e boga ka tsela ya go ke thuta gore letswalo ka mokgo re amogelang dilo ka gona nna le wena re bolela we must work on it tshwantse re ibereke nna ke usually ke ibereke gore
ge molekane ya ka re ngwana wa gago a re gore ka re kwa ka wa madi a bolele ka madi o bolela ka ngwana so nna ke amogela jwang. Okay, ke dumela gore motheo wa lenyalo la lena ke ona o kgontšhang go dira dilo tso ka moka. Yes. Bana ba ba tshela ba o ba tseba ka moka ga bona gore ka re o mongwe le mongwe o na le semelo sa gago. Yes. O ya ke ba tseba gabotse ge ba ka tla ka mo morago wa ka line ba re mama ke tlo kwa roki ma Yeah. o mongwe a re mama ke tlo go botsa roki ma. That's how well I know them. Okay, tlhotlo ye kgolo ya go godiša bana ka lapeng le ebjalo ke ya mokhutama ke wena o le banang le yona tšetši ka tšetši ka re bana ba ka go lapiša le ba gago ba madi jalo o na le ba tshela šiba ke nagana gore go na le tše di botse le tše dimpe tše e leng gore o itemogela tsona ka tšatši ka tšatši wa ipotsa gore pele ke mo ke yang ke aga. Tlhotlo ye kgolo e tswa thekgong, support ya go tswa go ntate Letswalo ka ge ke re I'm so proud to be mma Letswalo ka re thekgo e tswang go Letswalo ke kgolo, thekgo e tswang go ntate Letswalo ke yona ya go kiša pele a re mola ke fela mmatla gona ke re o ka re jwa le batla ya gae ke a imelwa ene ka nnete go ba le matšatši a bang bima mo le goreng kwa gore o ka re ka tšhaya a ntshware letsogo a re ke gona gaufi le wena ke go thushe kae ene a bolela jwale ka gore rena basadi ke rena ba re tshwarang malapa. Nka di gore bana ba le ke ba tseba go feta yena ka mokgwa ka ba tsebang ka gone e ba gage ba madi and it's because of ke karolo ye modimo a re fileng yona jwalo ka mosadi gore I will run the home emotionally ka maikutlo ke tlo manager everything in that ke power ye modimo a mfileng yona ge a etla go nna ntshwara letsogo a re ke here a mphaphatha mageta re bile o ska fela moya ke tšea maatla re a pele le mengwaga ya subelela wa bona gantši bana ka gae ba ka tšhaba ka wena ge e le gore ga wa fola mo kgopolong. Yes. Kore ba ka raloka ka wena kudu ka baka la gore ba tseba gore ga a samphe se ke tla ya go mama Yes. ga a santirele se ke tla ya go papa. Mathata mohuta o kopana le ona ke ile ka kopana le ona ke bolela so because of nka di gore ke graduateile ge ntse re tsena re bona di-challenge re experience dilonyana tša boima ra growa ra graduate nka di gore ke graduateile re bile le ona mathata a mohuto ene a re bušetša back to question ourselves go ke potšiša nna le molekane wa ka gore lenyalo la rena le eme kae nako ngwe re blended family boima a e berekege gane go teka foundation ya lenyalo la ka le wena ge nna ke re go ngwana ke re a go jewe lekere bošego 6 o'clock a ona motho wa khumana lekere mo nambile ba tseba gore wena o tlo bula le box le la malekere wa bafa ba bona gore a gona perekishana ba tšea advantage ya gore nka ya ka mola ka re mma sa ntshulele papa o tlo tšea story saka ka ya ka mola ka re papa nna sa mphe tšhelete o kera ka tšea story sa bana ebile ba tseba gore ba ka se tle go nna taba ya se tsebe ke papa ke teamwork ge le ra o nyaka botša papa le nna se ka mpotša. Okay. O tseba Mmaletswalo o boletše ka mokgwa e leng gore bana ba go phedišana le bona botse ka gone ebile ba tseba ka moka ke tseba ga botse gore go na le bana ba e leng gore ba na le mama ga bona go gongwe dikolo di a tswalelwa dikolo di tswalela bana ba ya go bona mma bona dikolo di tswalela bana ba le bona ba ya go gongwe a ke tsebe le ba gago ba ya go papa go bona na Yes. ge ba fitlha kwa le melao a se ile ya ka ga Letswalo ba fitlha kwa le ba ithuta tše dingwe tše e leng gore a le di dire ka mo ke iputsa gore go ba boima bjang go bona a ba re ge ba ile mo ba leng gona ba re mama nna mola re sa nyaka go ya goba ba re mo a re sa nyaka go boya re ipshina kae ka baka la gore motlho mongwe go gongwe go bonela ka re go boimanyana ka melao go gongwe go bonela ka re go boleta nobody bana gape ba botlhale batho bana ba botlhale ene bana ba tla le triboliša gana mo lalwa ka khumana le gore ke lwela jaaka kua gore wa o fa ngwana o robala ka 80 ka mo wa kwa ba ba lesa televisioneng go fitlha ka ira boraro a se phoso ba re dikolo di tswaletse aowa ga rena blended family ya rena re controla mo re leng gona rena a le tsene malapeng a mangwe a re tsene malapeng a mangwe nna ke mma ka gaka Letswalo ke papa ka gagage ge ba etswa bana ba rena dikolo di a tswalela le o nyalo ba phutha dibeke ke sho ba tloga ge ba etswa ba sepela ba ya melaong ye mengwe e le goreng shwantse ba fitlhe ba e latele ge ba boya ba re ka kua nna papa o a sa ntshole le mmane o rile go thoma o bula monyako wa mohuto uwe ke mo bulelang dintho le ngwana bana ba rena re ba ruteng ke bile le baka ke a ba ruta gore
a o ntle le ka ditori ka kua o na le motswadi ge senko se kwešiše botša papa or ge senko se kwešiše selo botša mama se ka ntlela ka ditaba ka keno tšaka mo ke tšaka mo okay ba go kwana pele and ebile ba kwešiša ba papa ge ba ile go bona mama ba re ge ba ile ka kwa le ba bua le tše dingwe they used to hence ke re go feteng mathata a rileng a se gore ka re modimo a gona modimo a re ruta gore mo ke nyaka gore o ithute kgotlelelo ke nyaka gore o ithute perekišano modimo a re ruta gore jwale o tlo theletša ngwana wa mofatsebe o tlo lwa le papa ge bana Maletswalo o kgona bjang ka baka la gore malapa a mantši a thubegile ka baka la go godiša bana ba gago le ba monna le ba lena ka nako ete a go bonolo gore ke nagana gore ka nnete modimo go tlišitše lefaseng ka morero gore morero o boima ya no ene ke dumelelana le wena Setsimankoko gore morero o o boima a o easy at all ke go itshepa Ramasedi Maka it's a praying woman ke godišitše ke mosadi wa go tšhaba modimo wa go rata morena o nkgodišitše ka re ga kereke ene o nkgodišitše a llela go yena ke re ke mmona ge dilo di le bothata khuname ka matolo gore o llela go modimo bale nna ke mang go llela go neighbor ke mang go llela go makhelwane go la ke tlo kwa tša gore ngwana we mošetšo ka se godiše ngwana mosadi o mongwe kgane modimo yena ka bo yena o mpietše gore you going to fill this gap o tlo tswalela segalase ke go roma gore o ye o tswalela segalase gongwe go tseba mang gore peace le go fola ga bana ba monna wa ka di tla le nna wa e bona ga gona wa tsebang ka baka la gore re ne na kore re go tšeka mogoboletseng gore o ka se godiše ngwana mosadi o mongwe ge ile bana ba ka ba ya go Mmaletswalo le Letswalo ke re yo o tlo ba dirang bana baka gore ba le dipolelo tšeo tše e leng gore di a tšhoša kwa feletša bo iputša gore ke tla kgona na ya ba le gore ba gona basadi ba e leng gore ba di kgona dilo tšeo ke Mmaletswalo a gona nako e leng gore o dutse go ba kua morago bone re o dutse go tsene mogala wa mmago bana goba bana bao ba ka eng wa le go dinyalo o sa tsena mogala ka do re dutse wa mogala wa tsena gore ei ngwana ka ore a so mo rekeleng nyana ngwana ka se ya tsena megala but ke ithutile gore o ka se controle character tša batho ba bangwe ene nako nngwe your character ya testiwa ge ke tlo thoma le nna ke re ke tlalwa ke a tsena jwale ke loser value so re ka se kgone go controla ka mokgo batho bangwe ba bolelang ka gona ka ntle di-ex tša rena ka mokgo di tlo communicatang ka gona re ka se kgone o boletše ntong ya go botlhokwa ya gore o ka se laole se motho a se bolelang wena o laola ka mokgo e leng gore o tšea selo seo ka gona wena nna ke tlo ba responsible ka karabo yaka so that's the power I have gore ke a iketla goba ke tlo binela music o lana that's the only power I have re a tseba Mmaletswalo gore bana ke bana ke a tseba gore go na le dilo tše di botse tše bana ba gago ba tshela ba feletše ba ipsinang ka tšona ka gare ga lapa le la go tlhakanelwa e ka fa tša mofuta mang tše ba ipsinang ka tšona yo rena re rata go raloka ka kua gae rata to have fun and I think ke nto ba e ratang the most a ke spendi nako e ntšhi ke kgadimong tša bana ka gore ke bone ebile ka ithuta gore go gala ngwana ke ge o ka ba le bond strong pele le yena o tlo bona gore mamotlha bomma ba kwadile ke sentše ka re go na le nako e ntšhi ya go thaba nako e ntšhi re e spenda re raloka go tshegiwa re thaba go le monate bana ba ka ga Letswalo ba dumeletšwe gore ba batleng le papa Letswalo a ke re mohlomong ke fa motlhala ka sellathekeng o nyaka sellathekeng ka moga e le re a rena tšhelete re tla go rekela neng o dumeletše gore a founele a lletše bo mamage mogala a re mama ke kgopela le ntheke le sellathekeng ba mo rekele le ka se re o tšo o tšea kae le ka letlhakoreng le lengwe la mo wena o tšo ba tšeang gona bana ba ka dira gona bothata ebile ba dumeletše kana bana ba ka raga lelapa le le kopaneng they are blessed ebile a ke nyako bolela maka ba 4 e re ke bolele ka ba bane ka gore ba babedi ke ba rena ba na le rena fela ba bane ba na le batswadi ba ba 4 like ba blessed mo le goreng o tlo tla re papa ke kgopela le nthekeleng
phone gana ka mokgwa o sella thekeng papa ra a shosho ke kopantšhe re ke tla kopantšha ke tla go rekela a wa ka pela re a yo checka ka kua ba ra wa re tla tliša in 7 days ba tla deliver ke the benefit that comes le go ba in a blended family for bona ene ebile a ke nyako ba tima seo ba gopela 100 ranta ka mola ba gopela di 100 ranta ka mola le ka mola ba šala ba na le 400 that's the benefit, that's the nice thing and shwantse re embrace re thabiše ntho maletso le re botse sephiri o re ganela ka sephiri kore o ka se lebane le tlhotlo e ka bjale ka go šetse boletše o amogela megala e leng gore o botswa ka mokgwa e leng gore motho go botsa ka gona ka bana ba ba tlhokometseng o phelang le bona tšatši ka tšatši e fela o sa kgona go ba botse ka mokgwa o sa kgona go nata apo o tshwanetse go ba o tlhakatlhakane go bontšha gore o imetswe fela o bona le o imetswe wena o ka re le ganyane a wa imelwa sephiri keng sephiri ke gore self love ke la ba reng go ithata ke go amogela se tla bo nyakong se dia go ka se amogele wa swa o swa from the inside so for nna go amogela gore ke rata monna ka ne le monna ka wa nthata ene a re tlopadediša ke bana no shantse re tle ka strategy sa gore re ba godiša jwang bana ba ka mo gae that's self love. Bana bao ba mo mengwageng e mekae wa mathomo o na le 16 nambile ba tla fase ka line ba fetana ka ngwaga ke 16 15 14 13 ya ba rena 80 le 2. Wow. Lerato le o nang le lona ke a le tlhoka kore ke nagana gore ke rata bana e fela ke iputša gore be nka kgona na go ka amogela maemo ka moka o leng ka gare ga ona le go kgona go tswa ka gare ga ona go mo tswela pele e fela ke nagana re tswa ka moka o di kgontšha ke ka lebaka la gore o na le monna wa go rata motheo wa lenyalo la lena kona go dirang gore o kgone go laola maemo a ka moka. That's true. A gona nnete ya go feta eo motheo wa lenyalo la rena ke ona ene ebile o ka se step parent o le tee o ka se be mane goba malome a bana o sena thekgo ya mma bona o motswadi wa bona wa madi thekgo shwantse tloge gona mo le a bolela le mmane ya bana ba gago ke tšela le rileng a le ditsene le dikone tšeng ona le ntate le ka kwa ka ra o tsene le ka kwa le di-number tša gaga ke a o di tsebe ebile a o di tlhoke tšatši le lengwe o ka tlhoka bana papa bona mogala o timile le ona o tla ba ba humana bana ke tlo ba ka ba humana ge ba etla go papa bona lebaka le legolo ke also gore bana ge ba etla go papa bona ba humane le goreng nna jwalo ka mma o ke sala yo ke mma ka lelapeng la ka jwalo ka mma ke dutse mafulong a matala I mean a better space. Wow, that's the most ke ona ntwa botlhokwa kudu bana mara bana a ke motsebe le o ka mmona ka matlhaka ene ebile a ke belaele because a ke diele yena favor goba a ke diele yena mmereko ke thuša molekane wa ka gore a se ka godiša bana ba ba go betšeng moyeng ka gore yena o kgaogane le mmabona ke thuša molekane wa ka. Go nna le polelo maletswalo e reng basadi ba re latelelang bo papa go bana ba rena le ge ba tšwetše pele ka bophelo ba nyetše ke ka lebaka la gore a re a amogela gore go fedile magareng ga rena le bona re sa ba nyaka ge nka no bea thu ke nnete tabe go ba re no bolediša ke go se tsebe gore o diragalang ka malapeng a mohuta o mo e leng gore bana ba sepetse le monna ba sepetse le mma ba godiša ke motho mo nka se e rule mare ke tla e bolelela ka go nna ka gore le nna ke mma wa bana ke kgaogane le papa ge bana kere ka gore ke fodile nna ke fodile na mine better space jwalo ka mosadi a ke šale monna batho morago ene ebile a ke mo fediše gore ka re nna ke motswadi wa go kgona gore wa o tseba bana kudu go feta yena goba ka mo fa structure sa gore bana ba gago ba godiše ka tsela e ke mo tshepile ge ke šala ke ba le bana le ena gore ke papa wa mmagonte ene ebile ke tlo mo tshepa le mamotla ge bana ba ya go yena nna ke sego ebile ba humana mmane ka ku ke a mo tshepa. Dijo di reka ke mang ka ga letswalo o na letšatši le lengwe bo papa ka kwa ba le ba tlogetšeng wa bomma ba na le go notliša dijo ba ra wa re a le thuša goba ke tša ka ga letswalo tša mašeleng ke nagana gore ke tša finance right tša mašeleng ba dia mebereko ya bona ka moka nna le letswalo ka ga letswalo re dia
go ya le ka mogore kgonang bona ge ba etla ba re nna ke nyake ngwana ka ye sekolong se ke nyaka ye sekolong se se rileng nambile wa tloga ngwana o ya gana moo go ya le ka mokotla bona e reng ka gona o ra gore ke bona ba tla go ra gore ke bona ba tla lefelang mara batswadi ba bane ka ditlhogo ba tsene ba gare ra berekišana financially go diša bana okay Maletsalo nna lona ke dumela gore re a feleletša bjale gona ke nyaka molaetša wa gago o mogolo go banna le basadi kore ka ba baby mama baby daddy stepfather stepmother jalo ba e leng gore ka nnete re alwa malapa a thubega ka baka la gore motho o re a le ka gare ga lenyalo a tlhokomela bana ba tswang le bona kae o mongšwile wa tsena re le ba babedi ka ga e re palela ke go laola maemo ao nko fe batho ba o molaetša ke Jane ke leeto blended family ke leeto ene di-driver tša gona re ba bantši batho ba bagolo ba ba leng involved ke ba bantši stay focus o ska fela moya and control what's in your space bothata re senyake ge šetše re nyaka go controla le ka kua re nyaka go controla le ka mo re fitileng ka gona o ka di ba o tseba mokotla wa monnola gore bo o mokakang goba di-capability tša mosadi ola gore ba kgona bokakang ebile le mamotla o tla kgona a wa di fetogile a re tlhomphaneng re godišeng bana ka gore lebaka-baka la go dia gore re kopane ka ditlhogo jwale ka batho ba bagolo ke bana ge re ka se tlhalefe ra ba bolaya ge re ka tlhalefa ba gola ebile ba kitumela bana le batswadi ba bantši go feta bana ba le gore ba belegwa ka re ga a normal family ya papa le mma baotedi ba bantši ba marato ka montle a ba eme le koše ya bolela re driver ya marato ema a ba eme tle Maletsalo wena o tšwele pele le monna wa gago ntate Letswalo o tšwele pele le go godiša bana ba gago ba tshela ba e leng gore ba godiša ka lerato ke dumela gore batho ba e leng gore ka nnete ba ka gare ga maemo a go tshwanela gago a ba tsebe gore ba tswe bjang ba tla ipsina ka karolo ya lekgono ya taba ya ka Lemangoko baby gore ba tsebe gore wena o kgona bjang go ka no ba go sene bonolo a gonne mo ba reng go ngwadile gona gore ngwana go dišwa ka tsela tše le di dirang ka ga Letswalo e ka no ba tše e leng gore nka se di dire ka gaka e fela pele ke mo re yang ka baka la melao ya ka ga rena ke lebogile o bolela le wena tle mosadi go lebogile nna o gona gore kgokaganyo tša leago yes ge o nyaka go mpona on my day to day life ke share content ya blended family on Instagram, TikTok, YouTube ke nna Mmaletswalo search me o tla nkhumana ke timane ka information ene ke rata ka mokgwa o e beileng se se Mankoko gore a re blanket se se mperekelang a se re gore se tla go berekela mara a re lebeleleng with an open mind ya gore ra ke thuta ka mokaba ge Mmaletswalo a rile ke a gona ebile a ke drown ke re ge ke drowna nambile ke a tswelela I'm here to share gore you're not alone sesi you're not alone buti tate Letswalo gona go diša bana ba loreng a se ba gage ba madi and ga gona o phela ebile monna mamotla le wena o ka phela ebile o fela ge ditše ebile o mfele a nya ke selo apo ka re le mafatla bona le ntate Letswalo o bogedi le baitšhiletše ka moka mogaene ena ke ipsine go ba lena letšatšing la lekgono tle ke ena Mmaletswalo le dikwele tša gago ye kgole le re beng re itshwere lekgono le re be re nyaka gore le ikwešiše ke ya taba ya go godiša bana ba gago bjale ka mosadi bana ba monna wa gago le bana ba lena ba etswa go batswadi ba banka kua ntle ba e leng gore ba katla ka dipolelo tše dintšhi ba katla ka dikgogakgogano e fela a gona sengwalwa se se re ngwana re mo godiša ka tsela ye lee molao kwa ka gago o boletše Mmaletswalo a re motheo wo mogolo wa lenyalo o tswa go lena le le ba babedi wena monna le mosadi nna ke ipsine go ba le lenatlhe ke Mankoko baby theletšo tse kgole lerato la gago di ntira gore ke be se ke leng sona o fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata